Maina ule tata bimenekan us Yesus bet syukur ma pules liatas nes neno tuin an bitawi ikoten an bi kanal YouTube YKB GKI TV enati alakit nenaan nino nahunu nenati alkit nenaan alakit onen en pules minai ba kana musi na tuin omiko kai enati amen ho am nino tuntaku kai talantia na balbal amin Antino yat nenen i mabeti anbi sulat neotok nino na Timotius hainua nakamese ela wasanua talantien ela wasanha leini nakanak muhine palsai mamumlil mok uisneno maan lehan fanion fenekat neokit mabeti anbi insulat nak ela nakamese ela wasanua lein hananak auhi neo sekau palsai ma au ufnekan isneno ufnekan amonik neo isneno akuasat apafa neo alesa le inan loim henati au nawa talantia neno inan koenone bai benu menekat anbi menekan Yesus Kristus tahin palsai matamlil adalah lasi le napap mese liu munit alekot na ko mansian pahpinan. Leka hit mahine mansian esnok es okete at palsai ma hitam lil lasi lei filing on lasi alekot le hit so tanaw ba anbi hiti muni. Na Paulus ina iuknok ale kanan lasi susel manukat leka inanaw ba plenat wisneno. Ay leka inan saksi aan knino. Mes inafnekan intuan inmunin ni wisneno na tuin inahin okete in palsai wisneno mes na tiapa lasi amilat ni inmunin henati in na iuknokan bi inmunin tabu nano tabu esnane italalakit adfanion ana wisneno ma adfanion ate usifneno leka hitusi anbuin ma anfe ale kanan sutais henati hitanau ba bi in mepo esle mepo knino hit kaistas unu ma tamtausan ale kanan sutais na fena le mes hit hete uktokan mes hit alalaki tulu hit monik onle na Paulus le na tulu ina monin na tuin in palsai inahin na kuisneno mes antuntaku bini monin le kaina nawa mepo plenat mepo knino isneno an knino antu ma antiano kit on nane ma nahunun leo henati tanawa ambi timonim alakit onen dan pules ko usi natuin omanekam tuntaku kai biha knino lehenen mulai na kotawi talantia na balbal amin kais atnikan henati at like ma at subscribe. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.